لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамона аз роҳ сар мекунем. ман ба сари кӯдак мактаб рафтистам. насиб карда боша кӯдак ай дарс мегирим, баъдан хона мебиёему тайёрӣ ба хӯроки абед мебинем. дӯстони азиз, дар абед мо қуртоъ мекунем. ман фатироро тайёр кардам, фатирои варақӣ кардам, зулаа мачизро туна кардам, тайёр карда мондум. кӯдак ай дарс мегирим то хона ки меравем, фатиромонам рӯ мегиранд хушрӯ, баъдан сар мекунем пухтани фатирора. ҳаво беҳад хунукай намефурад. кӯча буромадан хайрат ки сариё дадаш меёра кӯдака дарс, баъди абед бигем ма ай дарс мегирим ша. мактаб дар расидим, ози кӯдака мегириму насиб карда боша боз тоста тарафи хона. ино да каникул сар шидак, акн то 10 январа гуфтиян дарс нест. мо омада хона дар расидем, соғ саломат, худо ба шукр. фатирора намихел тинукшон кардам, мухбар мекунему, якум фатирмона духовкада мемонем. духовкара мондем гар шуда истодак, намихел фатира да лист мондам, камтар боло шуда кунҷи чӯшидем, кунҷи сафед. якум фатирмона пухта гирифтем, ма намихел омад. ма 4 та фатир карда будам, ҳамаи фатирора пухта гирифтем. намихе фатирои мо омад, тамошобинони азиз. фатирои резонаки аҷоибот хушрӯак омадан фатиро. влога то охирша тамошо кунен дӯстони азиз, дастгирия фаромӯш накунен. аз шумо як дастгирӣ кардан, як лайку комментария мондан. дар влогои мо чӣ хатогие бошад, ҳатман дар комментария нависед. иншолло ки хатогиёро ҳамаша ислоҳ мекунем. салатмона ҳамаша реза кардем, ҳамихел тайёр карда мондем. сар мекунем чакара об карданша. дар чакамон камтарак оби ҷӯшомадагӣ андохтему, камтар намакш мекунем, баъдан ҳамихел карда об мекунем чакая. чакара об карда шидем, ман ҳамихел омадак уқатнукам нею ғаосам небигем. намихел обуш кардам, реза мекунем фатиромона табақда, баъдан мерезем чакара, баъд пиёза якум руғана аюш мерезему, баъд салати кадагимона рушда мечӯшем, баъд ахирон зелеша. ну ҳар кас ҳар хел тайёр мекунад, чума ки ман ҳамихел тайёр кардам. чакара ҳамихел хушрӯ об кардам, чӣ қа кофтам ки намхали камочкиёш намонад, неким сира она нами дуруш бумонда яхелош ки бигем об нашуда. тамошобинони азиз, қуртоби имрӯзамон ба руғани зиғир будак. ин ҳамихел қуртоби мо омад. ба мо иштиёи таом, кадоми хӯрдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. дар иҷа боша дӯстони азиз, салени капустӣ мекунем. ман ҳама маҳсулоташа шуштум, тозашон кардам, ози сар мекунем тайёр карданша. дар саленимон ана ҳамин маҳсулотҳо меравад: чеснок, укроп, лавлови рис, мурчи кулул, лаблабон, баъдан капуст, намак, уксус. ҳама чизошона намихел сатилда пур мекунем. баъдан капуста майда карда мемонему,
آب جوش اومدگی را ای بالاش میریزیم و دهنش میپوشونیم. سالنمون اگر در جای گرمی باشه 1 هفته ده تیار میشه. اگر که جوش خنک باشه 2 هفته ده خوشروک تیار میشه. در جبو شما اکسوس شریختستم 1 تنه خیلی بکالای مایده ده بگیم. اکسوسی 9% بود، برای همین ما 1 تا بکال ریخت میشه. اگر که اکسوسی 70% باشه 3 تا قشق کلان اندازید بس. خیر تماشابینان عزیز، ولاگ امروز را در همینجا به آخر میرسونیم. از همگیتون می‌ندارم برای دستگیری ها، برای سخنهای خوب شما هستین که کانال ما پیش میره، همش به دستگیری شما هست. کسانی که آبونه شدگی نیستن، یعنی که پادپیسات کردگی نیستن، پادپیسات کنین، آبونه شوین، لایک و کامنتاری امونین. خیر مردم خوبی مسلمانی روی دنیا در پناه خدا باشین تا ویدیوی آینده. خداوند همگیتون نگهبان باشه.